Nang itu media Lembang tu editor ben senglok Lembang tu ana tu kan undang nang citong donan kan jadi tong seperti nang tu nang cohang ating kan nang itu nang citong don pot nang itu ana tal siap kilo ati non kini bangke ni di life long isi turning point ason lo ni di student life 10 ke di non political party alongan ni di siap daito so kelong putak sini di rata pan lapen di pada ini kan appointment nang ipibe ka tunghan ni kachoro di pasinam tunghan nang chohan kasi kechengsi nili ini bangke nili BJP along Karbi Anglong East Karbi Anglong along nili pan Sarsing Phancho lapen Roland Killing President Roland Killing lapen Sarsing Phancho ben chenglok da Karbi Anglong chief Dr. Tuliram Ronghang atum lapen Omar Singh Tiso MP sir lapen tak tim Karbi Anglong lapen doan BJP EM lapen ada MEC board chairman ben chenglok municipal board along chairman LEMS along chairman dan Bajar Committee long chairman dan doan BJP Lembang Kubang Phi doan atung chingwai chingsai pen atung chidon sar pen ni ang ni bihek oso ni thek ang da risita ni pan isi rat apartment lapen khelong ri apartment carding long apartment apan BJP along isi mesen eklem kachari dun long ya pan ni pan da itu nang pi kasi nili ke chengsi la so puthak pensi nili ke chengsi ka churu kang tung ke Karbi Anglong Autonomous Council along a chief man ke thenai Dr. Tuliram Ronghang CEM sir alang ni phan nili churu lo hathe bi potna nili alang li long nili claim dun long ji la pen claim dun thek ji ko alang li tum nang matha pen nili phan han so se nang ipakeng ki claim ke chok chi long nang pa chok kon ji la kan so se iprang ki mesen asai ki claim long ye phan alang li war sai nang pi pot ni alang li phan ninga klong pen akero pilo la penan parta ladak BJP East Karbi Anglong along ke charipon a president Roland Killing sir lapen da Sarsing Phancho sir president lapen general secretary lapen East Karbi Anglong BJP ada committee doan Lembang Kubang Phi atum finance tame nilininga klong pen alang li tuman churulo athe party along alang li tum nili phans tame isi our side kam ki claim long ji phan lapen mesen ben ti pa claim pon ji anso sin nga than nga pare pen ni claim long ji our side nga pi pot BJP a committee Ladakh district committee Karbi Anglong is long committee duma team a phan ni di kurwang tu bilo lapen an parta nili phan nili pini message long ji theklong lo jenili phan Karbi Anglong non hejong ki man pona MP Omar Singh Tiso sir alang li sitame nili phan nang kichoro lapen congratulate nang people alang li phan nili ninga klong pen alang li phan stame tapuson alang li tumulong ken munong pamikaji our side nang people alang li tum phan churulo lanchot kali Ladakh West Karbi Anglong a president Rodip Ronghang alang li West Karbi Anglong a president han stame nili churulo lapen Bir Singh Hanse district general secretary alang li tum phan pen atima phan stame nili ninga klong pen laso spokesperson long claim long palang li tumas tame churulo lapen Karbi Anglong Autonomous Council long Dr. Tuliram Ronghang CM sir ki japon long team Karbi Anglong along kachirap dunduan na tumans tame nili ninga klong pen laso spokesperson na nili phandai to na pipot alang li tuman na churulo lapen MEC doan EM doan lapen an parta Ladakh BJP along kachirap kachitodun da district committee pen ha apera committee long daito ke na tum an phans tame nili ninga klong pen koson si BJP aphan apen Karbi Anglong aphan koson si ke claim messenger ma labang ke ning si pen ke claim long je aphan si apera committee village committee a level an aphan tame nili ninga klong pen choro parlo lasi non nili la kaduk gawe aphan komane aphan si nili kiropon dak morcha do piglang ST Morcha pen chenglok minority morcha pen chenglok Kisan Morcha pen chenglok Ladakh youth wing doan lapen Ladakh morcha doan atuman stame nili la puson pini
arpu kideng long pen claim nun long je phan kachi sik long bangke kadu kawe amorcha don masami nilihin pen akiro pilo kasi komani phan jong si nilikiro pon long kachuro pon long jong si mani phan bad de dulang pulote nili pan bianon tape nili kadu kawe karbiang long arat phan stami nili mithang a life along nili student KSA long dupon stami nili tum ASDC la pen CPI me la movement long nilitum ke claim nun ko an ke thek labang ke nilitum nalitum athengno si theklong lo lasolong batai karbia khelong isi mentune khe ga char bolong ko chon si karjap tu nei ma pen chenglo kapre asai long jutang jubat along pen chenglo do an asai long an ma ke thek ija kong ki do la pen kachini du nan labang ke mithang akhei mithang long ri phansi kachar jap dun phansi do son thotsi BJP parti yang sedang menangkai kalau nanti lah HPCF ke BJP abing pemandat lah bangke political pen ala ke non political mesti orientation ni political dah sida lah bangke militum langbong cingwai cing saipo lah pen ni akinan sok kopima bangke lah HPCF kalau mah decision lah tingsi mili rat apa nak cipam lah bangke mana HPCF bangke kabdu kabi akhai dah peacefully masih claim masih lada ke mana board chairman do mana MSC do lakatu ke beda do ya dak manke और party lapen dharmo lapen akhei lada kachip lobe mote only lada manke nitum mabangke carbing lo pan ki damtang itum kadu ke pen isya gap do ko kosi sulu sudak do ko kosi ini tu mabangke gap bang hilap nei opinion dong si ke dam de chat do pro dante openly discuss nei bukan si itu kangwai la sila bangke apor dolan nasi jong si hala sopen jong si politically penili a problem do penili SPCF akan thana ta siksa kabe labang ke ni tumang bong constitution do pot mohon so constitution ateng pensi nang itu ma ateng no jai country tante nang li bang non na kes ni lokta bidisar bu bong lang la kese bidisar alam long bangke nili dovek nei punili bupe non ke sitame reality alam si nili thanang tu maximum KSA advisor non ke nilige advisor cholo committee arno ke advisor bolong advisory board along ke pinangan kapre ka din long ta political party na gachila to jene ni pil sitami nang itu langon jene ba dorok jong si CPI mel long do pulote non son jong si sumit long do pulote amlong ki jene ba non jong si inglong tholong do pulote usuperon men chenglong na tum advisory board rason do basi laso dim long ta ni bang ke ala student youth lage clean sheets do nei jong si kenang sot do ni committee tu jong si do hala dak sita ni problem ave je jong si nang like non ke applicable karilo nang like non jong si advisor ke nang like nolo pulo de ni hala dak pasik sa do ji alam ke sita ni lipu bangke ini tu nge political challenge long si do ini tu ma kenang bangke ini tu dak carbing long political isi ini tu ma mithang achirai ko ma phana kenang do lajong si ini tu ma him pe no si political true political solution kali plote ini tu karbi akhai karbi lo marada pan ke pajok ni sungkum kasi ini tu true political platform bensi ini tu akhai itu ma society kan pajok unji pusini lika believe dolo la so teng pensi non na bangke ni akinang so bangke ni student life pen bangke pajok pen ni ke non ke advisor cholo kasi duan alam bangke ni sitame KSA pan abangke ni advisor do advisor avelan gali do ana bangke ni mithang khe jutang mithang khe phan binat na pen lo bachar di asong phan isi intang rak ke parja bolom nili jakong do nili buji do an bangke kwan le sung bustame nili na so platform men si ABC sta nili na chani posi nili la yesi bangke nili jakong do an nili pirthe do tik bangke cherap chito dun bomji pusi nale to mathengno nili pini paklaring tu jongsi la so KSA phan abangke nili advisor do avista nili KSA farman khe longri farman nangke apotai tin aja ka kisung longsta nili arjap duni kusi nang to matheng lo lamchak situ do itu nang li BJP long tujuan jung ke formally ke kemen ku pe tujuan formally ke nili ke tobe ma kopilo membership nili ke lage nili ke mane goson lo nili hapu CPI mel along sa prank ke KSA long si do bong ma tidi la sopen bangdet ke nili open si nili krem kunasi meeting doma kunasi kopisi doma la penrata pantani li tanda je nitum ke nono botai bangke CPI mel long ke nitum do dundelo la si nitum ke Dr. Tuliram Ronghang isi ke appeal do
je hemprek lapen autonomous state isu lapen border isu ke ini tum party pathinang nilo ning si pet pen kosona tuwar pen si pachunji ma fula so tuwar pen le tum camera pet nang ko arn pen nang ke ini tum garang li long pe si claim bom maksud appointment mangat to wis long BJP party long formally tapo party long Membership. join asun lo kela ke anti belli ke nilige anytime arang tu long sidolo mati isi arjap tip lapen karbiang long apan kaike kaching thur pen chenglok hempre ka farman pen chenglok ki japon heglong si nili mithang ta ladak isi chief Dr. Tuliram Rong Hangsar apan ning theklong si nili mithang ning chipa thelo je non kaduk kawe ilitum hemprek le chunji pusitame karbiang long ke do barim akhai doan lapen dak karbi pen chenglok khai barim doan pen ning sipet pen ilitum ke hang je don pet kulote hemprek ta longji la so aning ki thepen lapen karbiang long non ilitum ke damtang CM pen mathadam pulote non ke do ma CM bangke karbiang long education ana pen chenglok kaprek awar sai ladak itum ke dam ali aphan me lang men chenglok kadu ko la so kaching thur asai pen chenglok bang ke alang lipan ning theklong pen si non ni lisitame ining chipa the pen si ke wangji arni ili tum mi thanga khai pen chenglok da ke do bari ma khai do ana tum pen ning si pen karbiang long aphan isi mesen klem ponji aphan do ana tum long pen saishon long po la pen kadu ko long pen stame hirjume long ji pusi nili ning thedo la se kadu ko phan stame nili non rat athengnu kwansi nili klem unjine lake rat athengnu si theglong po sita nili ning kibiawe la pen rat atum ansu sesi nili phan hirjumi nang piji ansu sesi ke klem me ke damme phan hirjumi longji pusi nili ning thelo la se kadu ko phan stame karbiang long rat phan nili konane ke chok che phan nili phan diatu la pen jong si nili ansu se klem long nang la ansu se ke klem je phan khelong ria farman ansu se klem pon nang jilang plote nona dai to long stame karbiang long arat doan nang chirap nang chitodun pens nephan mesen asaison long po pusi kaduk kawe karbiang long arat aphan churusi nang litoma thengno lapen nili kijutsi dak karbiang long chief Dr. Tuliram Rong Hangsar niliphan lapuson ajai make along lapuson niliphan spokesperson or two is karbiang long nang gipe ka bangke nili ning aklong pensi nili mathaun alang li nang pe kapot alang li phan nilikai tengi ne lape alang li leadership lo claim dun chip pusi nang li tuma theng no nili than pachini pon pardon